ke nyaka le ntlhalosetso go go iragalang ka mo di-family tsa go bolona. Like, what's going on? Guys, ne, di-diary tsa mojelo ka di utlwa, ne? Mara dilo tse di iragalang in y'all's families. E re ke le nnyadise. Ngwanyana a re ho itse ka re, a re motswalaka o robala le monna mmage. Ka re, a re ho itse motswala o robala le monna mmage ka re it's done. It's done. A re ho itse tla go bolelle a re jajane another day another is ka tlase family. Ka re ho etsagalang tšhomi a re tšhomi ya ka tla go bolelle nna mmane ya ka o na le bana ba babedi ba banyana. So mmane ya ka bana ba hae ba babedi ba banyana ke ba ntlha ba ntwena ba lenyalo la hae la ntla. Ne ba lenyalo la mmane ya ka la ntla. So mmane ya ka was married and then o na le bana ba babedi ba banyana. Ha na le bana ba babedi ba banyana itse mmane ya ka tlhalana le papa bana ba re okay a bolella mmane ya re okay go potsama le bana ke lo nna le bona ka go siteng tse le tsa di beach. Okay mmane ya ga a hona bothata bana ba babedi ba banyana ba tsama ba ilo nna le papa bona that side. Mara ne bana lo tla ba tlo etela mma bona. Ka go okay tšhomi ya hona bothata. A re no tšhomi mmane ya ka hentseng wa ha di tsama a kopana le motho a rata mmane ya ka le ena ba ratana he sene ba ratana a ntshetsa mmane ya ka mahadi ha o wa gwanna so big so deke mal mmane ya ka nyadiwa ke monna bobedi. Monna wa bobedi ke mang ke stepfather sa bana bale. Ke re okay tšhomi a re tšhomi ha o wa ntse dingwa ha di ntse di tsama so big so deke mal last bono ka kwa second bono wa la ngwana bo felello wa ka wa ngonyana ke irang ka ima ha sna ima aya ilobelega mmane ba re a ngwana ka listen ka go belege eno belege ka cesarean ene papa ho hana mosadi how about o tle this side ka monna ka mo o tlo nna le nna ke o tsheko nnise setsetse ke le mmago a re okay ngwanyana ga wa mama a hona bothata le papa teng a dumela ba transporta ngwana ba mo flyer into the mainland he ba mo tlisa ka mona ngwana nna le mmagae le stepfather. Boyfriend ya ngwanyana ona would sometimes do what? Would sometimes fly in ato checka ngwanyana le ngwana a boele morago fly in fela yano and money wouldn't mind cause sometimes money ya ka o bereka cause money ya go bereka eng o bereka di 2 weeks in 2 weeks out 2 weeks in 2 weeks out so most of the time him money ya ka tsene di 2 weeks in ngwanana o na sala le stepfather mara moshimane sometimes na lo flyer in wa bona a re ke ra o wa go itse mang bothata bo simolotse ge moshimane o boyfriend ya ngwanyana o e flyer in ebe ya arrive earlier than expected. A re ke re moshimane ha sena tsena ko ntlong ya mmane a re kokoloza o kreya wa high girlfriend which is last bono ya mmane e tlhatlhamolliwa ke stepfather ka re what the hell ege a re ke re tšhomi o boyfriend itse he sene tsena ya kreya stepfather se tseneletse ngwana a re ha kreya stepfather se tseneletse ngwana moshimane a jumpela stepfather you are a botch go hwalewa hentse ba loka molekile Barry chomi di neighbor dia founela mmane di re hey motho modimo come back come track because ka mo ga go gwalwa boyfriend elwa le monna hao ngwanyana ha wa rasa wa screamer a kitse ho etsahala mmane re e bothata ke ga ke tlhalohanya ha wa mmane ha founela ka montlong ha ona motho a ga bang di phone cause go shiana drink go shiana pizza it's so big a re ke re tshomela ka bona so big mmane ka kopo kopo boele ha ka pele ke lo checka go etsahalang ba mmane ha sna tsena go itse mmane a re ke tsene ka mole he ke dumedisa ke re bathong ba modimo khante le lwela eng boyfriend a ga mmane a re khante ha no bitsa ngwana ha o motso re a tswe ka ko setting ya di beach a tle ka mo no mo tlisetsa bofefe ba a tlo go bala le monna hao mmane a re wa reng ngwana ka go bala le monna ka mane ko namela ngwana hae wena go tlisa ke re ke tlo ira straight ka metal operation a hantsa mo short operation mane hantsa thuba ngwanyana monna mane wa itsena go tlapa mane go nna so big mane go tswela go ntle ka dikeledi o botsa neighbor go call community o bitse CPF because ka montlong ya ka hwanyewa a re ke re bona miscat mane he sene go bitsiwa CPF go founela le family ya mmane go tliwa go kae go tliwa go jarateng ya mmane a re itse man tell me why he re tsena ka molapeng lele ra arrive ngwanyana o bolella mma he wena o ka ntlisa wa nna o ntshia le monna ka di 2 weeks o nana gore monna go etsagalang ka yena ene monna o service ke mang wena ha o ile mmere kon di 2 weeks tseo monna mmane le ena o bolella mmane a re ke re let me tell you something ke nyaka divorce hona ya nong because ya go yo omile ke rata ngwana
nna tsa hao a ke di tsene go itse mang he ke tlotla le wena yana boyfriend e boetse moshama watle ka ko kapa ka kwa and then mmane le ena o setse a le one re mo jesa motogo ka pipe ya o tshela metsi go itse mang ka gore mmane wa teka ngwanyana o tsamaile le monna mmane o nna le monna mmane ba hirile room together ka re itse ke di family tsa lona yo